Як дусе. Дӯсто бародаро омадем Москва, метро Бутрисский, торговый центр Зеленый. Имрӯз дар Москва ҳаво саъли хунук. Гап дар бораи ҳаво не, гап дар бораи телефонҳои арзон. Яъне рафтем ба торговый центр. Оператор. Омадем магазини Реалфон, ҳозир нархоша мебинем. Имрӯзанги нархҳо чӣ хел дар Москва рафтем. Бародаро даромадем магазин Samsung-о сар мекунем. Samsung A05 хе расветка дорад. Samsung A05S 11490 128 гига. Samsung A14. Samsung A15 128 гига. Се хел расветка дорад. Памятои 858 га ва 128 гига. Рафтем телефони бюджетни Itel, Oppo, Realme S51, Redmi 13S, Redmi 12. Телефони бюджетни Redmi AC, Redmi 13S, Redmi Note 13, 828 гига, 16990 рубл. Навброма дигай Redmi Note 13, 856 гига, 108 мегапиксел дизайни хушро дорад. Инҷа бошад Technocomon C 256 гига, 8990 рубл. Technopower 6, ин 12 гига, игровая. Инҷа Honor, инҷа бошад Infinix, Technospark, телефони бюджетни, ҳама хел расветкаша дорем. Инҷа бошад чихола, ҳама намуди чихоларо дорем. Метонем ки телефонро дар рӯи экран заказ кунем. Ба шумо магазини Реалфон.